Halit Alaçatı şerê dawî û rewşenbîrê Kurd. Kurdistan di pêvajoya gelek girîng re derbas dibe. Dagirkeriya Tirk piştî Bakur hewl dide sê parçeyê Kurdistanê bi tevahî dagir bike. Gelek derdor û beşek mezin a Kurdan vêyekê bi hesapên AKP û MHP yên bi hilbijartinê vegirê didin. Bêguman ji bo Erdogan li ser piyan mayîn gelek girîng e lê esas armanc tunekirin a Kurdan e. Biryar tenê neya Erdogan û Bahçeli ye. Ev biryara fermî ya dewleta dagirkera Tirk e. Lingê wê yê navnetewî û herêmî hene. Lingek girîng jî derbarê xiyaneta PDK'de ye. Weke êrişên berê yên li hemberî tevgera azadiya hatine kirin nîne. Ev êrişkarî li hemberî hemû Kurdan e, heta li hemberî PDK bi xwe ye jî. Li Kurdistaneke ku tevgera azadiyê lê zeyîf an jî tune bûyî, mümkün e xiyanetkar jî bikaribin bijîn. Niha em bên ser rewşa rewşenbîriya Kurd. Di hemû civakan de rewşenbîr çav û guhên civakê ne. Wijdan û rihê gelê xwe ye. Gelek wezîfeyên rewşenbîr hene lê ya herî girîng hişyarkirina gele. Ji bo rewşenbîr bikaribe gel hişyar bike jî divê pêşiyê xwe nas bike, civaka xwe nas bike û civakê tekilîdarî talûkeyên rûbirûyê hişyar bike. Li ser talûkeyên li dijî civakê pêwîst e berî her kesan û her tiştî rewşenbîr refleks nîşan bidin. Bi gotina xwe bi nivîsa xwe bi helwest û pratîka xwe balê bikişîne ser talûkê. Rêyên çareseriyê pêşniyar bike, rê û rêbazan nîşanî civakê û waliyên tekilîdarên civakê bike. Dema civaka rewşenbîr bi talûkê re rûbirû be, divê xew nekeve çavên rewşenbîr. Ku xew bikeve çavên rewşenbîr, civak dikeve xewek giran. Ger guhên rewşenbîr giran bibîse, civak ger dibe. Ku zimanê rewşenbîr şêlû û hêdî bigere, civak lal dibe. Civakeke ker, lal û kor mehkûmî tunebûnê ye. Nikare refleks nîşan bide xwe biparêze û înşa bike. Dema rewşenbîr wezîfeya xwe bicih bîne, dikare bêje ku rewşenbîr e. Tiştên nivîsandî bi kêrî tiştekê tên gotinên wî sûdwer dibin. Rewşenbîrê vê wezîfeyê bicih neyne, divê nebêje ku rewşenbîr e. Ne xwe û ne jî civaka xwe bixapîne. Bêguman tekilîdarê peywir û bandora rewşenbîran a di nav civakê de divê gelek tişt bên gotin. Lê mijara me rewşenbîrên Kurdin ku em tenê wezîfeya li jor hatiye diyarkirin weke pîvan bikirin dest, gelo rewşa rewşenbîrên Kurd çi ye? Gelê Kurd niha bi pêvajoya tevkujiyê re rûbirû ye. Dagirkeriya Tirk ji her alî ve êrîş dike. Dagirkerên din jî vala nasekinin. Dema pêwîst dibînin piştgiriyê didin dagirkeriya Tirk. Kurdistan bi xeteriya dîroka xwe ya herî mezin re rûbirû ye. Di heman demê de şerê herî dijwarê dîroka xwe dide. Ji bo vê yekê jî hêza herî mezin ji hêzek ku xwe weke Kurd nîşan dide digire. Ango ji PDK digire. PDK êdî bi rehetî alîkariya dewleta Tirk dike, bangawaziya qetilkirina ciwanên canfedayên Kurd dike. Bi vê yekê jî bi sînornamî ne, dest dadîne ser çend maskeyên Kurd xwe ji kimyasala dewleta Tirk biparêzin û vê yekê weke meharetekê di çapmeniya xwe de radigîne. Başûrê Kurdistanê ji her cure hêzên dewleta dagirker a Tirk re vedike. Gelo rewşenbîrên Kurd li hemberî vê yekê çi dikin? Bêguman yên rewşenbîr rastiyê dibînin û bi her awayî hewl didin, civakê derbarê vê talûkeyê de şiyar bikin. Bi taybetî hunermendên Kurd di vî alî de xwedî hewldaneke girîngin. Hêvî, hêrs, fikar û tirsa gelê xwe di dil û mejiyê xwe de hîs dikin, lê beşeke mezin jî li hemberî vê rewşê ker, lal û kor tev digerin. Weke Kurd û Kurdistan di pêvajoyeke normal re derbas dibe, tu talûke tune ye û her tişt asayî tev digerin. Ne gotinekê û ne jî bangekê dikin. Bi taybetî nivîskarên Kurd niha teqlîda miryan dikin. Ne li hemberî dagirkeran ne jî li hemberî hevkarên navxweyî yek gotinê nakin. Divê ji her kesî zêdetir nivîskarên Kurd qiyametê rabikirana. Divê raya giştî ava bikirana, bang û hişyarî bikirana. Riyên mesilhet û çareseriyê pêşniyar bikirana. Kîjan hêza Kurd ev nerînên wan li ber çavan negirta, divê li hemberî wê helwest bigirtana. Lê mixabin ji siyasetmedaran zêdetir polîtîk tev digerin. Li gorî rewş û pêşketinê pozîsyon dikirin. Ji bo wê jî ne dikarin bibin nivîskar, ne jî dikarin bandorê li aliyên siyasî bikin. Pozisyoneke ji bo civakê herî girîng dagir dikin, lê qet heqê vê pozisyonê jî nadinê. Baş e, gelo gotineke nivîskarên Kurd derbarê pêvajoya tunekirina Kurdan de tune ye. Helwesteke wan an li hemberî hevkariya PDK ya bi Tirkiye re tune ye. Gelo nivîskarên Kurd vê pêvajoyê normal dibînin. Bêguman bêdengî normal dîtine.
تفکار برجوندی و روش لهمبری روشک افقاسکران نابه آستنگ و هنجه کو تفگر آزادی دوی شر مانو نمانه ده سر نکوه ده همو دستکفتین هین جیج هولی رابن نویسکار ده دی نکاربن پرتوکان جی بنویسین و روژین امزیه جی چکن هنرمند توی نکاربن سترانان ببیجن و کنسران لدار بخن سیاست مدار ده نکاربن سیاستی بکن کویرول کردستان اف درفت هبن اف یک بسایا سری برخودانا تفگر آزادیه کسین لبندین اف پیواجو در باس ببه و جاردن روژین نورمال بین خود خاپینن اف شری داویه آن امی بسر بکوین آنجی داگر کر ام بسر بکوین ریا آزادیه زیده تر ودبه و درفت زیده تر چه دبن داگر کر بسر بکوین ام تونه دبن شانسک دن تونه جباوی دوی هر کردک جهر دمی زیده تر هستیار به بچاوایی دبه بلا ببه دوی هلوست آخوا نشان بده و گوتن آخوا بیجه لی اف بار هری زیده دکوه سرملی روشن بیرین کرد جبر کوان اف مسیون ترجیح کریه و دوی جواکی هشیار بکن کسی اف مسیون بزوری بوان ندایه هلبجارتن بخواه ترجیح کرنه هنگی دوی پیوستیا ترجیح آخوا جی بجیه بینن ناخوا یادن دبه به وجدانی به اخلاقی و خاپاندنا جواکی روشن بیره به وجدان و به اخلاق چاوا دبه جبوی به هزاران مینا کنه دناو نویسکارین کرد و جواکا کردجی هنه لجبر کو دالی جواکا کولدار ده گلک تایبتمندی وان دشبنین کردان و دوی روشن بیرین کردان جی کمک به جی بشبن وان فرانس فانون میناکک تجیده فانون نزیک 36 سالان جیا لوکه نویسکاره که دامگای آخوال دیروکا جواکا خواخست و جبو گلک جواکین کولجی بو چفکان یا روناهیه پیشی خو ناسی پشتر جواکا خو ناسی و داوراند ده انجام وی داوراندنه ده هم جواک رونی کر و هم جی برامان خو پیشی عالی سیاسی فکر لهمبری داگرکری جی لهمبری خیانت جی هلوستک زلال دانی هوله جبو وی دالی شر رزگاریان نتوی جزایر ده جتوگرین سیاسی ده تر باندور کر جبرکو عالی خو زلال دانی هوله و گوتن خو بی بتوینه گوت جبرکو دما نویسکار روشنبیر و هنرمند گوتن تواندن جر روشنبیر بونه درد کevin کو روشنبیرین کرد براستی جواک دالی تعلقین پیر روبرونه آگادار و هشیار بکن پیشنیارین چارەسەری راگینن و دنگ خود در بخن و برحتی بکاربن رولا روشنبیرتی بلیزن و اویکه ببه فایده که مزن بده جواکا کرد نخوا روشنبیرین دروژا تاریا گلی خود بیدنگ مایی دید پیواجوی نورمال دجی بیواته به بهویا همو بشی جواکا کرد دزوترین دمی ده تعلقه ببینن و پیوستیان توی بجی بینن دسری در روشنبیرین کو وظیفه وانا شیار کرن و آراسته کرن جواکیه